Selamay sallallahu itur Rasulullah ifanu midaturfu kurebi magmatin islamun ge biyafari gafilaya kaygin Zubair gifanu datur kurebaniko baddal yodagate Zubair gifanu itur kare gifanu hudu hedun kole vedman erubiye hama ifadain Talhat bun Ubaydillah gifanai bis baddal yodagate kare gifanu itur kare gifanu shay Abu Bakr gifanu hedun kol hadiya kurebiye Buraydat bun al-Husayb riwakuru bate selamay sallallahu itur Rasulullah ifanu amra Makkah gina mihaka Buraysh wanghagi mihun sateka jamal jinugi i'lan kulawman timan e khabar ahafa e jamal takan edum bodwegin timan ka yigfanu e qawmuge zuwan kure hadiya mihunagin e ka yigfanu hodman nukume jayime nukumegen timannawen e ka yigfanai baddal kurewni madina idadi gatunne e ka yigfan faba wadagin hunne manzila timan menna devunu hinduga timan e ka yigfanu ge arihanga jayime era timan e ka yigfanu es adihuga etiba bayebis nudanname ariya diyamun hadis kurba afiye Kalegi ki kaak hoye timan denne me timanna ki braidaye mihin denne mon ariuga im mihekan hadis kurebiye harmenge kanta finiwiye den hadis kurebiye kom wanghe ku mihekim hoye timan denne me aslam wanghe ge mihekime mihin denne mon ariuga ewa mihekan hadis kurebiye harmen salame bije den hadis kurebiye ei kon qabila ge bain hoye timan denne me sahum wanghe qabila mihin denne mon ariuga im mihaya bidalwiye nasib rangalwiye den timan dan nafime kalifan ki kakutoye hadis kurebiye timan kalifani Abdullah gifan ge fik Muhammad Rasulullah mihin hadis kurebon timan shahadi kiya Islam jeyime timan na ekuga tibi hadiya mihin kudes inkar ka nada Islam jawe fa timan mihunan kalifan hama fenomon ei dogwiri non kama kalange fonubi Rasulullah kan hama rangalan egije Denfe mire mi manzilga rekuru bafa anidu Madinaya mi emmenagin ara odagatiye midoge hendunuga datur kurban bum buraydas dennebiye kalifanu didekanu da Madinaya kan ara odagin nenmane de minage fagudin bayen naga lonsiega bande dida nagagin datur kuran prafiye qala al mutarjim nikan dekere kalifan makkay nuko odage goy adi handane te hay noe mihar kalifan ge raskum ge markaz e arawda gannawani hajjiya fahudawanu nagi izzatuge haqqaki mifada kamke kalangi kalam plaki tertede inna lanansuru rusulana walladhina amanu mi ayatuga maanai timan suaminge ham karwarun timan suaminge rasul be kalin natai adi iman wa mi hunan nasur debame sadaqallahu alazim alif ha madina ga tibbe islamunge be kalin isu rasulullah ifan makkay nuko dage baaka libumu ebe kalun komme duha kenduna rabbera nukunnawa ituru kaligfanuge intizariga mendur abibar wangen tibwa kamgawiye migota tindo swangen tibwa afuwe mitindu haki makkai madinayen adaiga datur kurbafa aw devene muddatabure ituru itindo he mitindu haki ebe kalun sawru farbadage hohaluga tibbe omun ituru itindo he fay hatarwana duhum ibamihun rabbera nukume abibarwe dima fahugavis intizari diukogen tibba Yahudinge mihag us farbadnege maccan ara bale hattagin horefa gwaliye e gairat wangha mihun neve deba mihun tiya hoda nasibai nasr mihira annatam fennaniye den fa islamuge mistakun hatiyar takan awaswe hatiyar tan hibagin iturke igfana izzatuga istiqbal ko badal koloman nokungen fuwe fa iturke igfanu hadateki atanga innoniko ansariya bekalunge fasateken ha bekalunai muhajiriya bekalunai wadagin badal kurba fuwe dem mitanum kanay farata datur kuro bafa wadagin qubaya wadagin amru bin auf ki gefaba wadagin fi mid wahki rabiul awwal ma bar wane kanga homad wahi abu bakr gufan faba wadagati habib bin asaf ki gehe salamay sallallahu alaihi itruke gufan mistakunai majlis kurba hadwani saud bin khusayma ki gege salamay sallallahu alaihi itur rasulullah ifanu makkay nuko wadagat man fawga ali gufan makkaga hunnewi tindo hoye mitindu komme duha abtahuga hunnawa haru adfurun go alebe Muhammad gufan ge applan eche forwan difawa mihe kwanama emihe awahat timange gatan as echen hame balagan natu dem mistakun as mitakit balagan te tindu ahum masakke nimwa ahmad jaswafa ahud baytunna adi islam kure dhaifun ge eta bekage madina en hijra badagen tiyo adi gufan hijra badagati hingwa fe defawam pro dulawegin hiwani ehin kawin hinne Salamay sallallahu alaihi itu Rasulullah ifan Madinah badaga tumam islamunge hittakan muhawirikan atweje barrabun azib bidalwe Madinah ge mihun ikifan Madinah arawdaage duhu uhakogen tibi waraka duhakwes bayako mihun kamaka uhakogen tibay nodikeme
Malik mun anaskikwan dibabiye ituru kegfanu Madina arawdage duh Madina wani mulin aje ujada befe anghenunta gege maccan ara kulibadan tibuwe lawaruge anghem firihin kudin kegfan wadaganwa maga nukume har wadun reach raguragam milaw kiyate طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع سلام صلى الله عليه وسلم إفان قبائن حكم وداعتي حكرد وهو قباغا هنوي هوم أنغارا بودا براسوات مهترد وهو مهنوي هنومغا قباغا مسكين هدوية مسكين بنا كوري بيرو إفان أصحاب إكتنا إكوغا هلا أفلوا مسكي بالكوربتي دنه Gubage miski binakure biru emme furtamen ituru ke yegfanu man at purum miskit ke tarhage hile baba fa Abu Bakr gufan hile bebe man amr kure biye den Umar gufan den Osman gufan den Ali gufan hile bebe man amr kure biye den gwali biye emme begin rana nagare Madina ke miski binakure mungaus hamma mifadan kanta kure biye mikanta ki khalifa kan tartib wegin magu dekkema kure bi kamikum ga gina dannabe ekun qiyas kurabate Sulaimah sallallahu alaihi wasallam ituru ke igman Madina ga hunna amfetti mafahuga aadogin komme honihir duaku guba miskita wadagin namaz fur kurabate adi hadis kurebiye guba ya gos furhame buluko itange miskitwa namadi kula komme miheka umrae biha darma hunna hotte guba miski danne Sulaimah sallallahu alaihi rasulullah igman guba ga ehunne idwas kolga itanga ehde miskitaki maris kelang Qur'an ga miskita rai miskitu yahul werina يفوقا إتدوه فهم مدحياي تعريف بابا لبي مسكته لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا ميايتوغا ونيس مسكتاي مسكتك أهل ورينج تعريف مياي بابا لبي ما بابا ميهنا إفضل تعريف بابا لبي ميهنج طاهر كما أصاف كمغا ميهناي تفاتكم هري كونكم اتو بليوما ميهناي إتروك يفانو سؤال كوربيه اميون دنيويتي موريني قضاء حاجتك كفيا هيلين استنجا كفا ادي فنون دورنا ميهونيمو جنوبر حاجيغا نيدي نولمو كيفان حديث كوربيه متعريف بسببكي تيه مفدا ما مسكين حدوافا هوري اسمنا كي ميهونگه بونو جهورن اسكربافا متين كادور رك فانوگه فراريكه نماز قران اوتي بيمچه مزمانگا ميهونا زينتري كمكاي كورهون تاكاي الوافا هونا تاكيچه نهره ebe kalun zinatiri kurabani ebe kalun ge hippre beer fure none Sulaimah sallallahu alaihi ituru ke igfan kurabi furtama hukur qabain ko rage Madina arawdage magmatiga bani salim anhage miskitai hama mendur wejje dem mitna faba wadage uriha islamun nage ke igfan hukur kurabafiye mi ituru ke igfan kurabi furtama hukure midwo bidalu khutba ki miye marskelai ki be hamda isana bidalu fa bidalu ye amma ba'd فيا أيها الناس فقدموا لأنفسكم والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجم يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خطبة معنى مية فوق دني ميز تكون تيباميهم أمير نفسك يوكنتن إسكراته ما رسكلان غاندبا بدالوا مي هم كربلون تيباميهم مروه هټه دمفه مروجن داوري ويحپانه ميهكا وسنودا تيماغ بكت دوكفه دمفه ميها حدو ابركري كلان ميها بس راهي كربا هټه إكلان يك ترجمان أدي إبس هره فاروي ميها يا ملكنوه كلي غاثة من سوامي رسول أس إتن نويباهيه من سوامي كليجي مدادبا أدي إترون إتن نعمتين ندبان هيه كليجي نفسك كليجي إسكولا هيوكنتا كي كباهيه دمفه وكنا كبيا بلا إبسيك نفنا هته كرمتش بلا نرك نون إتش نفنا هته فهتماغي مون خدور أرهق فالي وركون نمس
e narkan salame kulama kuladana vijje miha ekan kurahuri kame efada tiyagi kame nojibunu nawa heo bahakun nawa sebe ama karwarun heo kantawe dharma diha guneya haisateka guneya danin itur kurabate teba mihunga macca salamai ma kadani rahmatai barkan hutte alifha yaqul mutarjim e ma biginwa itur nabiyaye kaligfange macca ma kadani salawataka salamtan hutte kaligfange basfurtaki tiyahariye kaligfange ummata tiya iboniye tiya ibon adi ada danin adi keta qiyamata danin kendi nuda hutte mikranci alaka kaligfange siyaratun midiya bastuwe tirega mi alage mono narkan salami kuraba fane fada heo kalimai labwattowe shafaa'itri wadagatun edi aades gome adi mim bahakun divesaka manfaat debwattowe mikura du'atawga kaligfan medveri kurame kaligfani allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna ibdalwe kadani kibe du'a kurba nabiyaye amin amin alifha dembe salama sallallahu alaihi rasulullah igfan mitanun ekaligfange jamal sawar wadagin e jamalge lagampan e kandura maccan ellowa fa hadis kure biyete bamihun e dane ta kadima dukurare ei amuru jibigen ba ichike ituru kali igfange fahipran hama e jamalamme abu bakr gufan sawar kur bafa we mi abu bakr gufan ge maikam falu kur mate demmi jamal wa kanaki we badam hingafa de komme bayege gedorkai ara hama wadagatun e beku we kulage mihun nukume algon mengi giya fa ba wadaganwa ate danwa ulete hadis kurabate jamal dane ta ka dia dere ei amuru jibigen ba ichike min komme bekame shukur kurabamu e dua kurabamu wadagannote mi wadaganno iko mi jamal gos banin najjar wanha mi hunge gitawge terein tanigga tiribe banja hafiye mitanaki najjar wanha amruge sahlai suhaidai debinge khaduru hikatane kude irkole baira tedwegin ga bagos abu ayyubul ansari gege dormati ga banja hafiye hama barjehumun abu ayyub gfanu badagin fa ba wadaganno ate dannawa jamal ge laganuga hipe hetum hadis kure biye dukurate ei amuru dibigen wa ichike irkole befa mitanun tedwegin ihu banjihitana gos banjahafiye anika mitanun tedwegin gos abu ayyub al-ansari ge gege dormatiga banjahafiye migota timfar mi jamal mi demetuga hinga hatarwan faru gos ekkale kadu hikka tanga banjahafa kharwes jassa wattaran alugobba hadan ferafiye mitam roga wahi awumge sifa ituru kele gfanan atweje adi abu ayyub wadagin ekale gfanuge dabaskol nagagin dene miye nuba baname vidalofa hippagin gedora wadaganno fatwafiye ituru kele gfan e jamalgu matin etanan ifaba wadaganno rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin miaye bidal wamne den hadis kurebiye ma kajang rusebiya manzilaki miye ekmak mihaye deveni datur fori genda tanakataye bidal wefa abu ayyub ge wadanno am fettemon e bekale ko wadagi mi jamal gendani timangi gete bidal wefa gendo afiye mi bekale ki as'ad ibn zurarat gfane danne itu rasulullah gfanataka yaman karage tub'ul himyari madina haddafa bebe fakko otivis mi abu ayyub gegayo ituru ke gfan madina rabberu ka hunwani ko mi fakko ke gfan fono afuwe mi tubba madina hejwa ke ai mi fakko jibu wa ka kuri baga isu hinga jebe tub'ul himyari mi fakko jibu mai ituru ke gfan hijre badaga tumai dimet gawi enhas ahare mi bir ke gfan fa ba badaga ti ke gfan ge amilla gekolate mi ge gekate nune Anas bin Malik riwa kure biye salama sallallahu alaihi itura ke igwan madina e badagi najjar wanhagi mi hutireng abu ayyub ge faba wadagi doga itangaluge lafrag anhin kudi nukume jawakia urnuwe nahnu jawari min bani najjari ya habbaza muhammadan min jari mijawakia kiafa tare jaha urnuwe firin kudi nai alun dartiriya nukume muhammad ge fanu badagi fiye gwa urnuwe abu ayyub al-ansari gifan riwa kurabate salama sallallahu alaihi rasulullah gifan madina badagi timan kali gifan hunne wigiya fa ba badagi hind kali gifan khiyar kurabi gege tiri buriyo timan danna afime tiyakan tihem bani konfade kuntoy kali gifan tiriga badagi manikon algun me matiga tibeni kongot kuntoy kali gifan hadis kurabi timan kali gifan sai timan kali gifan durman anna mistakunna fasiha wani egote den qur'ane ka netikin ege qabul kogin ere timange dimafirin matiga rekuri bala dati gotu kare aniddo anikka miwaga dannawagin ego migotun ule matiga rekuri ma qabul kurbafiye timannamin komme reganu ge farikolo ge igfanu ge ariya gingos
එකලිගෆාන් ෆරික්කුළු වීමා ගෙනස්කින් එකලිගෆාන්ගේ ඇප්පළු ජෙහුණතම් බයාගින් කෑවලම එයි එකමගේ බරකයන් එදිගෙන්නේ මෙහෙම මිකන් හුට්ටා එදියක් ෆරික්කුළු ෆනුවා ෆහුන් අම්රාගේ නාමා තිවන් කලිගෆානායි අය්යූබ්ගේ ඉදම ෆිරින් කාම් බෙදීරු ඉතුරු කලිගෆාන් ඒ කානාගා ඇප්පළු බීසෙ හිතන්නේ නුෆෙවනේ den timan miwi kibawa hita birun sihigen gos denne ima hadis kurebiye timan kaligmani abadai abadga ma kedai kibe munaja dennem ga hunnawa be kalikime e dolem ga hul takitige tire lonume nuata fiyawas do ati fari nukulubiye tibami hun kalate den timan me kafim abu ayyub ge gen isru kaligman taka jetin dolem nana re nude as'ad ibn zurarat ge fanai sa'ud ibn ubadat ge fanu ge dolem adawgin kenineli komme rekawde එම්මෙ ෆෘතමෙන් ඉතුරු කෙ ඉෆානට් එක එගිය ආ දොලෙන කි زید بن ثابت ගෙන්නේ දොලෙන කි එයි මි زید ගෆාන්ගේ මෑකෝනා ෆනු වි දොලෙන කි මීගා හුරි සරීද මි දොලෙන් ගු ෆරිකුළු වි අස්හාබේ කලුන්ගේ වර ගින බේ කලිනා ඉක්වේ සලාමයි සල්ලල්ලාහි ඉතුරු රසූල් ඉෆාන් අබු අයූබ් ගෆානු ඉගේගා වඩාගෙන් හුන්නවි හැමස් දෝ හොය දෙම් මදීනාගේ මිස්කිතායි ඉතුරු කෙ ඉෆාන්ගේ ගෙකෝතන් හද්දාගෙන් එතන වඩාගෙන් ෆියේ සලාමයි සල්ලල්ලාහි ඉතුරු කෙ ඉෆාන් කුබායි මදීනාය වඩාගතුමුන් den tibbe muhajiri ya bekalum bis madina ya badagin foy mi bekalum gegiya belum ga ansoriya bekalum ga medga abadwel kam feri akhir ga qur'atu hifagin bis bala uluboy ansoriya bekalum muhajiri ya bekalum na kame hittrum ga kolennete ratuge verinnaki egege verinnaki hiwani muhajiri ya bekalum henne berun arati beki hiwani ansoriya bekalum henne yaqulu mutarjim mi bekalum ga mehuri lobel kamai ekwelkam ga macca විස්නා බලාවි කොම්ම මීහකම මියකි ආදම්ගේ දලියකුවේ බාරකුන් හංගාපාවරි කම නෝන්ක රංගල විස්නේනේ මිබේකලිනායි දෙකොල්වෙරි වාන් එසමානුගා එතිවි මුශ්රිකුන් නායි අහුල් කිතාබින් එමච්ච මිබේකලින නස්රායි නසීබ් දිවඩායි ගවස් විස්නිදානේ ආයකේ ඉස්ලාම් දීනුගේ මුලි තරහයකි එක්වෙරි කමයි එකක් අනිකක කමේ හිතමයි තෙදුවෙරි ලෝබෙරි කමේ මිසමානුගා මි ඉස්ලාම්නේ කියාගේ මුලේ මිස්තකුගේ කිබෑගාවස් මිකම් මිහෙන් හුරි නමක මිබෑමිහුන් දෙරවේ කාෆරුන්ගේ ෆායදතුගා नीकवच वाकरे नुजहुनी है इस्लाम ने किया गस इस्लाम का उन्ननी मिजमान के इस्लाम नाई वरबिस दुर्गा का इंगे इस्लाम के मेदगा इस्लाम का हुन्ना भी गत रीत को बयान को रबा में केरंगे बावाली भी कुरान की फै इस्लाम अतुआ निकन गिने इकमाई एक फतब बला इमच्चक अमल कुरामी हम को बात है इस्लाम के खतन हुन्ना भी गत रीत को मिलिया आयतुगा विस्वे الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إسلام مدغا إكبر كما لوبر كان هنامي غتاي أصحاب إكرم مدغا إكن هرغتم ليا آية واريتكو بيان بكم بير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون مين آياتك معنا ديامس مزمان قال لدغنها بير إكماك فرطمية مليون آياتك معنا إميهني يبسرق مرادكي إسلامنكي جون سواميك إميهن التنيك بيركم الدبا تمكين كد دبا فيا نماذ قائم كروا زكاة نروا යොකන්තකන් අමරුකොන් නුබෑකන්ත නැහි කොංගලේ මිහුනේ කන්තවගේ ආගිබතු හුරි මාරස් කලාන් කිබේරේ මිවස්රුගේ මුරාද කී කන්ත නිමේනේ ගොතකයි නිමවානේ ගොතකයි මිකන් කමි දින වඩිගතුමායි ෆුරියම කුලදුම් මන්තකම් කලාන් කිබේ ખાસෝ මිල්කුවගෙන් බාකම කිවේ දෙවන ආයතුගේ මානයි දෙවනිය මිලියන ආයතුගේ කුරියන් එන් ආයතයි ඒ ආයතුගේ පහතුන් ජීකින් එන් ආයතයි මි දෙආයතයි ලෑගේ නෝනි රීත්කො දෙකේක ෆසිහ ආයතේ නෝනේ මිහිම් බෙගින් මිතින් ආයතක මැච්ච කුරුවතකුන් වාහක දක්කාන් ජෙහිජේ දන්නේ කුර්ආන් කුර්මතිගා සහා ඉස්ලාම් තිවි තිම්බේ කරේ ඉතිම්බේකි එකේ මුහාජිරි යබේකලුන් දෙයි අන්සාරි යබේකලුන් තිනේ කුරියම් මිනංගේ දෙබාමීගේ ෆහත දෙන්ති බි ඉස්ලාම් මිය මේතිරේ මුහාජිරි යබේකලුන් සිබයයි ඔලුබුන් හුරිගයි මිලියා ආයතුගාවේ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون من آياتك كريك إن آياتك وني فاو مدى بهوين يقول واحكي واحكي هاي إكليوكين أس إباحي كريبيه مهاجرية بيكلم كري فقير النشايب مهاجرية بيكلم نكي بيكلم مدلاي قوتي جدرون بير كريبون ميهونه
mibahi deenattaka goti gedaru duko mudalai waki amihune emihun ei ma ekadaange diilati wantakamai ekadaange russeun edigenne adi emihunni ma ruskelange rai iswami rasulaya nasur de emihune tedwedinnaki e mi ayatum muhajiriya bekalunaki kumbay kamai emihunge kantan horimagu engije dentibei ansoriya bekalune e bekalunge sifayai ulubun horigo mi ayatugawe walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman ila akhiri mi ayatuge maanai e muhajiriya bekalunge kurin iman kawai goti gedara tamkino etimmihunaye emihunge gatan hijran anna mihuna dobi kuramihune adi e muhajirina deve takichai dibe nama dibe molkamaka hinnuba nukuramihune adi timamenge amilla hartakai amilla kantattaka bore e muhajiringe mihunai emihunge kantattakai beenanta kuriyan nere mihune ekanta kuriyan nere ir timamenga ekantaka beenantiri kamai fagirukan huttas hamakamga hadate adi timage nafsuge dahivit kamun rakkawe je bayaku ebeyaki dinigen pi bayke mi ayatun ansori bekalunge siwatakai ulubun huridetta filaje denti behoti muhajiri bekalunai ansori bekalunge fahal denti bi aada islamne mi ba miunge kanta hunnam bigo mi ayatu fahatuga oin ayatun ritiko bayan kuraba angote ayataki walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مهاجري بيكلنا أنصارية بيكلنا فوقا دين أن إسلام أميهني مفلان كيا دعاء كرم أن ميهني هدوا بركور بكلاك على من نشاي على منك كريغا إيمان كما يجين إسرائيل أختكن فافا فسوا ديوي أدي على منك هتوغا إيمان بيجي ميهنن إبس رولي كاي حسدي نجبان ديوي alamin hadda burkuri kala ko ibswamin gei oga wanta rahmatil kalange adag islamunge kantan hunnan bi gattam miayatun bayan kurbafi subhanallah mizmanuga ise diha islamun nan hinye ko gen mihara tibya mu'minun nan hisab ko gen migota teduniyatun dua kura baki koba bawe mihin hita hoda balafiya ehna abu bakr gufana ehna umar gufana duli arami he ehna aji gufana duli arami he noni fenum bis dure mihayarati bi islamunna imeduga matan hureni kina kunto bisnalairu madwegen duliyara deti mihiku tibene aike komme hukur duha katibun ara mi du'a ki alumge wajib kam mati ada kurte wala hawla wala quwwata illa billah alifa madina ge hunta salamai sallallahu alaihi itruke igman madina badagin iru irarki waran hungina rahike adi wakim berun ara wazam veriwa mi hunan ehun nujehi nuhure itruke igman mikam maris kelang salami kurbahiye ekamaku abu kurfanai ehem bis muhajiri abekajuna mihun jehije maris kelang rusunde ummul mu'minin aisha tugefan riwa kurbati salamai sallallahu alaihi nabi ke igman madina badagin iru irarki wara roga amul hungina rahikam gawe maris kelang nabiyya ekam salami kurbahiye ashabe ekajunge gina bekajuna mibalkan jehem parahiye Abu Bakr Ghafanai, Bilal Ghafanai, Amir ibn Fuhairat Ghafanai, mi be kalum baje ulu baniko, e be kaluna goyalan diuma timan kawana ituru ke Ghafanu ga arihun izna edi jeyme. Ei adi harmen anghenum fardaga ulum baji munge kuri gaye. Deni ke Ghafanu ekaman izna de bima diye. Ei timbe kalum tibbe edge gaye, ein komme mihaka goala halido ahaka ehima kiyani komme zatuge lemeke. Bilal Ghafanu lemi kiyaba ferhi Makkage bodunge ekiki miyunge nankiapa echeti goare dention kawana wadagin rasulullah kwanu gariwa de neime e makkajange rasulaye e miyunge halaki miye hunga dakamun kiyenu kiye echi bis nudanite mihin de neima matiwallage hunnawa mihin duaful kurbafiye duaful kurbi kala ko alamin makkay dobwa faden alaminge lobi mi madina e jaswan dewe alaminge soai mudduga barkay loban dewe adi mi madina ge baltakun aman kurba mitage mi hun juhfata fonuban dewe dempe kurdus kolen wanis mi rogayai hun fasihave muhajiriya bekalun he halga madina ga duniya ga uluban fatwa fuwe makka ga hunwagi kure bikanta sallallahu alaihi wasallam rasulullah ifan makka ga hunwagi mimi dostawga dinu ge asluta gutereng ekay ifan mistagunna goade bikanta jumla macca dekame ga himeni gembe etenen furtama kawki kalange ekawanta kawan hituga karwar kulome ei kanai kibiya kura alugantawga ibes ehin ettikai shariku nukulome fai kalakuge ekawanta kamatai e kalakuge kibiyan hurum wajibu afuri masiyo frutan
ekadaange kibeyan horikaman hituga karwaru noewe komme mihaku emihai kitam meha bodu buddhiveriye komga vias emiha honna hoti hawa nafsu ve lagan wili adabtakai he khulgu takun netti gelli fe timayai efada mihunan idanitiwe ganna birun nom ehen ebes kame emihage shahwet takai edun takan horas alaka nohonna hotte mibuni biraki ebes hardana kame horikame nona mihini timayai efada mihuna timakura huturukantan engumai paharuga neegi diumai nuwata engunas ebes farwaje neti diumi ekarena kamike mai kadai kibiyan imam bigin hunna mihage laganaki hawa nafsaka bilene eche nona mihini efada koladumanta dene wadigemba ebes kame sidru numeva kalyaku manakuraba emacha kofa dabban waudu kurabba fawa kame kurmat leveni kompadiakun heye mihem beye la yazni zani wa huwa mu'minun wala yasriqu sariqu wa huwa mu'minun mihin hadith kurevi mi hadith ge maane zine kura miha imam bigin hunna haliga zine nukurane wakkan kura miha imam bigin hunna haliga wakkame nukurane adi efada kalyaku ekame Quran amur kurabba ekan kulawumuga machan eta dharmaye debmatai nukula nama etan azabe debma baud kurabba fawa kantattake nukok hurewumi ekarigem bakave none mihin beye laysa bainal abdi wa bainal kufri illa tarku salati mihin hadis kurebi mi hadis ge maunai alayai kafir kama demetga namaz alaifa menui noye mihin bir insanaya mi duniyega sida ted magegga emihage insani ekamga hurewene hama evves gote kalange ekawantakawan hekiwe itun karwar rumanuda nanane uriya nabi bekadun wadagin emmiha ummettaka devi emme bor ta'limaki miye ebekadunaki mi duniyege alamga tibwagemme malakuti alamge kantatta loflun dekidabba atun hipwagen tibe bekadunne emi hunni gaiban imaman jehunu mihunne mi iman nuevunu mihaki mi duniyege walteriya gelli malakuti alamge hewkama ibajwe kam haram wejjemike e nabi bekadunge ehera fenna furihama kamai tedweri kami ehe mihun e bekadunge basfulu qabul kuram wajib kura dekol nuevene dalileke e bekadun kura emme furihamai aharmenge mi muhammad nabi kaligfane ikan emme boda karwarwa ekkami ekaligfan makkaga efada dati hal kolga hunnawagin ede bi talim kuri erikame iturage kaligfan makkaga hunnawagin gowa debi dewanakami mi duniyega mi ule ulun niuma fawga adi ehen duniyeka ma furihama gotka mi duniyega kuraha kamaka furihame jazaji benka sabit ko devume ei akhir duahe qur'an ga huri ginaguna ayataka visna balai minange dekantu wahaka furigem ve e dekantu ga hipatta miunan huri molkamai e dekanta duko fi mihaka huri nubakan sifasiwe bayan kurabafa ve eke e dekantakan imam bor netije komme mihakome insani ekamge rongom berwege noni hama hilan horene insanuna debbafa hutta mihira fenna maakkan illala insani ekamge rongom berwege mihaka fahun dibene deriyai azabai afatai musibatan narakaye nuwata jahanname eke nuwata adi ehembes otiyawe nubaname kiyunakas nuwata hama enname nukiyas ekami neti nudane ekamike innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kiit qur'anuge ginatan salama sallallahu alaihi itu rasulullah ikman macca bawa lebi makkage madinaga bawa lebi tebi surate ei bagara ala imran nisa maida anfal tauba hajj nur ahzab qital fath hujurat hadid mujadila hashr mumtahina صف جمعة منافقون تغابن طلاق تحريم نصر مير منون سورة تكي مكة کا باواجی بھی سورة تكي مدینہ کے مسکی بنا کربو دم فے سلامہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اکبر مدینہ کے مسکی بنا کربو افو مسکی بنا کربی بنی نجار وہاں کے میوں کے اور کرمتی کے اکبر کے جمل بنجی تانگے میتنا کی اسعد بن زرارت کے بجن دفگا تھی بھی دیکھو جو خضر ہی کابیو کے dekudin gennawaagin etankol wikkuman edwaraagin fiye mi dekudin dennebiye mihum mitam wikkani ennone kaje gefana bedman arwaniye mikama medga emi huna shukur kuraba timan kaje gefanu ge miskin haddawatan ballawaagan nawani kamga angwaagin diha dinar ran dibafa ballawaakin fiye mi agwada kurbi abubakar gefanu ge mudallunne adi mitankol kulawagin etana jihigen ngai as'ad bin zurarat gefanu ge milku tankolkai adi ehe mihege kuda bagichaayka ballawaakin etana ikurba fiye den etange bingano hama kuraba mitanga huri kadur rutta kaduba ad mitanga wa kafarunge detin gaburen nangawa ekaditan ehen tahuga waljaba hadda afi
يقول المترجم سلامة صلى الله عليه وسلم يترك يغفان متنمي دتين غبرن ننجيومي غبرتا كونه نغا كارتاك هيتوري غوتين هذا إهانة تربي كوني وكاهن وكموغ مچك دليل كراكا نونه أذكيتا يا خلافا ين حرمت تركون هتامانه كموغ مچ دليل كراكا كيو يغفان ننجي كافرون كټه එකමයි ඒක ඒ රකාතිර වඩාගින් එහෙන් තාවගා රිවිත් කෝ බලජබිය فإسلامونගේ ගබුර්තකන් ඉහානෑ තිරේ කොනේ නගා හෙදුමි බඩුවගෙම හරාම් කම් කිය අලිෆා දෙම්ෆේ හිලහොද්දවා මිස්කි බිනා කුරබා කදුරු රුකේ ඔට්ටායි ෆනු මතියද්දවා මි රුකුගෙම වකරු මුඩියායි තඹු ජස්සවා නිම්මාෆිය මුහම්මද් ඉබ්නුල් හසනිල් මඛ්සූමි ගියයි අදි එත බේකලක ශහර් බුන් හෞෂබ් ගිකිවෙන් දිවා කුරවිය සලාමයි සලවැල්ලි ඉතුරු කලේ ගිෆානු මිස්කි බිනා කුරබන් උළු විරුගා හදීස් කුරවිය තිවන් කලේ ගිෆානු තිබාමියුන් හදාමි මුසා ගිෆානුගේ අරීස් වර්තනකේ එයි ලකුඩි කොලකයි ෆන් කොලකයි ඒ මුසා ගිෆානු කුරවි හියාෆද හියලකයි අදි මියබ්‍රස් දුනියේ කන්තන් අවහෙ මි බස්රුගේ මුරාදකි එත zamaanක හුන්නානේ හෙම්මා ගදපදේ එක්කොන් හෙද්දෙමුගේ බේනුවේ නැතේ දෙන් අසාබේ කලින් දෙන්නෙව්වේ මුසා ගිෆානුගේ හියාවති කොන්ෆදේ කුන්තෝය හදීස් කුරවිය තෙදුවේ වඩාගතීමා මතීගා ඉස්තර්ෆුල් ජේ ෆයි මුසා ගිෆානුගේ ඉස්කොල්ෆුල්ගා හැම්මම් හොරිකම්ගා රිවාගෙන් බේ කොම්මේකස් මදීනාගේ මිස්කින් ඉතුරු කලේ ගිෆානු හෙද්දෙවි හැම්මෝරුගේ උස්මිනසේ මදීනාගේ මිස්කින් හෙද්දෙවමුගාවෙස් බින්ගල්ගේ ෆුර්තම හිලා ඉතුරු කලේ ගිෆානුගේ أبلون بابوافا أبو بكر غفاناي عمر غفاناي عثمان غفاناي علي غفاناي مهتر بيكلمge hila eyai jehigin behettewan amur kurabiye den ehem bekalumge hilata bahatwan amur kurabafiye miskin hedwan islamun kulaha masakati game ituru kale gfanun ein ekakai efadai masake pur kurabuwe miskin bina kurewu man hila ufulle wiru komme bekalaku faharak gennawani hile eke ammar bun yasir faharaku dehile gennawe mikamai meduga ituru kale gfan sual kuraba hadis kurabiye ehen komme miheku en hila genna iru kale dehile ufulani kiyebe heye ikali gfan denneviye miulani ma kelaki kiwan dharma edigenne mi algonan en hiliyai kale gfanan hiliyakaye men denema burikatin belta folwa lebafa hadis kurabiye kalege dedar mahunna hutte kalege mi duniyege emme faw kanayaka boni kirtattike kalege gasul qurani baghinge bihunne mikan hingi hama tafate neti mihenne mi ammar bun yasir shahid wi ali gfan ge aliuga sufin hangramaage ei hijrain 37 aharuge ikali gfan ge umar from nuadiya tin aharuge hangrame nokmo lagato badaganno niko khaddama ku kirtattik genes forwali ma vidal wi marhabae ufawir kan hutte miedu loberinai baddalwane ei muhammad gifanaai ikali gfan ge aliuga mihune miskin hadwan hidatan ufulwa ulu biruga sahabe kadun zazatu eriweti lenlemon amba kiwa ulubuwe ituru ke gfanus bayfahara bidalwe miwe kadun salli bahagen mis ufulwote ituru ke gfan ein ekawkam ga hunnote hasan gfan ge kiwain bay haqi riwa kurwate salamai sallallahu alaihi ituru ke gfan miskin bina kurbiru ashabe kaduna ekwa masake kurwate ikali gfan ge memat fulu siwani hirafus gani hene Osman bun Mad'un ki ma farigin uluba naja bekalike ekali gfan hija ginnani libas kulga nujassa gaikulai fekro bagine hija ginnawa baba fiya depru flada feran kol huri rangalatto balde alabate verifuken otiviya flada bate mihin ulubanikun ali gfan mitan dikodagin fa vidal wamu wadagin ambaiga la yastawi man ya'muru al-masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida waman yura ali turabi haida mihim bidaweje mitanun daskogin ammar bun yasir mikiyawon daniko osman bun mad'un gfanai baddal wegin ekegwan bidalwiye tiyakiyani kaakwe wahake heje e samiyatu ge dariyaye moonu wacce tunu hatiyari hingala afaname mi khabari tureke gfan i wadagin kofa iswe basfure bidalweje mi wahaka ammar bun yasir gatwa bun fuwe kaligfan ashabe kaluna len hadati kofa weje ammar bun yasir vidalwiyeti kofa iswigo ta filas dane dem wadagin de nebiye algulka kaligfan ga sahabnaka ki kitoe hadis kurebiye kalege emihuna len hada kiyani kibegin heye danafiye ehem betoe emihun algun marafan leni algun leme kiya egi jazaa ki maradun toe hadis kurebiye kalege marani ki emihune none kalege marani baghin emihune yaqul mutarjim miwag takun ege kamaki mis takun evegin kura ezatu barit masakkatuga samasai gun hurmai ufawirkam faluklomi emasakata fahikamai baru dibe hudda kamikame alifha sayamai sallallahu alaihi ituru ke igman madina ge miskitu bibla behettevi baitul maqdisai dimaete kabatullah gefulu bibla ka bi adifa hunne
ಹಸನುಲ್ ಬಸರಿಗೆ ರಿವಾಕುರ ಬತೆ ತಿಮನ್ನಾಗಿ ಉಮರು ಬಾರ ತೇರ ಅಹರುಗ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಖಲೀಫಾ ಕಮ್ಗಾ ತಿವಂಗ್ ಇತುರುಕೆ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಅಂಬಿ ಕಬಜನ್ ತಿಬ್ಬಾಗೆ ಕೊಳ್ತಕ ಬದೆ ಉಳಮೆ ಎತಂತಾಂಗೆ ಫುರಾವುಗ ತಿವಂಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಮಿ ಗೆಕೊಳ್ತಂ ಹುರಿ ಮಿಸ್ಕಿತಾಯಿ ಇಂಬೆಗೆನ್ನೆ ಅಲಿಫಾ ಮಿಹಾರು ಎಹುರಿಹಾಗೆ ಕೊಳೆ ಬಣಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಹಿಮೆಗೆನ್ನೆ ಮದೀನಾಗೆ ಮಿಸ್ಕಿ ಮಿಹಾರು ಎಹುರಿ ಹಿತಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಬೊಡುಕುರೆವಿ ತನ್ನವಸ್ಕುರೇಫೆ ಮದೀನಾಗೆ ಅಖ್ಕುರೆಬು ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿವಿ ಇತುರುಕೆ ಇಗ್ಫಾನ್ ಮದೀನಾಯ ಬಡಾಗೆತ್ತ ಫಸ್ಮಸ್ತು ವಹುಂ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುನಾಯಿ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲು ಮೆದುಗ ಅಖ್ಕುರಬಾರಿಯ ಸುಹೈಲಿಗೆ ಬನುಬಿಯ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲವಲ್ಲಿವಿ ಇತುರುಕೆ ಇಗ್ಫಾನು ikantan ehenge kurebi ebekajunge kiwen birati kamuge ekani werikam fillewa matai eku olunu gami hunai wakwe tibuge hitama fillewa matai arabinge meduga ezmange hukma ki demiheku demeduga akkan hingumge agude kofiya ekaku anikaku ekiwen wartawmai bajadu erume me hukum hama mihin oefa islam din izzat terwe ekwerikam bodwe birati kamuge ekani werikam filagos komme akkamkai gaakamka bore diinuge ekwerikam gaakam bodwe hinduga migotumba warta kanduba emmeha islamunni akhunkamga angawa wartage hukum mansukh kurobabiye ihubuniga mati muhajiriya bekalunai ansoriya bekalun kure akurebi nuwadiya bekalunge medwe ei muhajiriya bekalun kure salis fas bekalunai ansoriya bekalun kure salis fas bekalunai mi akurebi ma ansoriya bekalun ekama kame hitte mai ekan kuri eruvumge misal hori magi muhajiriya bekalun kure abdurrahman bin auf gefanai ansoriya bekalun kure akurebi saud bin rabi'u gefanai fahimi saud bin rabi'u gefanun abdurrahman bin auf goyagin giya badagin fa vidaluye e akhaye timange muda miharusure dibakullama annate timannaiki muda ginami hakime adi timannage diambimbe sewa tibbe etanun ekaku timan barikurawtime duwas hamawima kaligfanu kayan bellaware abdurrahman bin auf vidaluye maris kalyan kaligfanu mudayai ambinge kibaga kaligfana barka lebanete timan migega horigen bazara gus qur'ane masakati kuruman amur dibanikon eviye demfai bazara nukunnawa biafari kurabagin ashab ekalun kure muda gina bekalika beje mi debami hungame kantan hori mi misal gumachere den salamay sallallahu alaihi itruke igfan ansoriya bekalun nai muhajiriya bekalun medga ekwerikam ge fatil yuba madina ge kariga tiwe yahudinge bani quraydot wanghai mi hunai bani nadir wanghai mi hunai bani qaynuqa wangha mihun gennawa emihunai sulhage fatil libafiye min sulhage shartu taki emihunai ekaligfana meduga hangurame netmai emihun ekaligfana shai madinage islamunan undagulen nukulomai ekaligfanai dekolwa bayka vage nudinumai ekaligfana madinaga hunnonikon hangurameyan atwejje baykai miba mihumus hangurama kurmai min shartakan emihun khiyanatin nuwaha hindaku emihunge diinuga janai mudulagin amankan libigem me hijre badage furtan ahar as'ad bin zurarat gefan ahar wejje igifan ahar gin itruke igifan baran hitama kurebiye igifan ki najjar wanhage naqibe igifan fahaku e wanhayka baki naqibe nujabate ibamihun de nebiye algunmenge macha naqibe nujabanu toy itruke igifan hadis kurebiye te bamihunni tion ka igifan ge mafru timagi mihunni mo te bamihunge naqibe ka tion ka igifan kiyen heye emihun ruhi qabul wejjowe madina balagitta nuwamas duha fawga ituruka igfanu aish dufanu ambika madeku maqama ginna afiye aish dufana ikan ballage bahaga kurin iswingaje bangi dem feteu arawri maras kalange ekalange ruhi wodigen wa ma diinuga tibe islamunge maccan hisabge gade kon namaz fardu kurabafa ewani abadat emihun swamige makamai bodukan hadma kogin emmiha nubakan takai nubay khulgutakun salame bigin timmate ifada namaz wajib kurabafa wani ekeki wagutu karwar kurabagin neve e namaz kulawamga emme ituru efa emme molwegin mani jamaatuga kura namade ei emihun kalange makamai bodukan hadma kurmai ekuga ekaku anikaku halu engi feniwe ekaku maccan anikaku hissafwe emmen salamatun timmate mihim biiru e namaz tawge wagutu malmu gafil weifati we mihunan anga he erwene goten otum miharu benum bije ihan islamunge biskol dadi madwefa kafarunge addaruga datiwefa ti iraku mifada goten netakas emihun kol tibeni enamadu waqtu badeto bada ekamge tayyarige mihar madinaga diinu werikan higa mista ginawe tibe tantan durwe kura masaketta ginawmun enamadu waqtaka mistakun he arwan benum beje mikamattaka kurane kamaka medga ashabe kalnai nabi ka igfana iwakul dakwan patwafuwe bay bekalum bunuwate yahudin mihun ekkurang engule kal taalafiyen hodaniye
bay bekadum bunu wate nasorain jaha kala rangabiji jahaniye ani bay bekadum bunu wate wagutu ima didey naganiye wahaka mihen dekweni kon ani bay bekadum fenni wadagati namaduge wagutu kari wima namaduge wahakan gomu mihaku hingume migen itura kale gfanus qabul kurabage migutan mikan hingawan fatwa hiye miguta gowan hingawa bekadum kure Abdullah ibn Zaid al-Ansari we mikal gfan ediyak awhar fulan onno anikon hofeniga mihaku asdanna afiye namadak gowan kiyane kalimatake timan kiyadin heye ayke vidalu ima furihamiya bangi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar la ilaha illa Allah kiyadi fiye erege fatiuga ekadegfan wadagin itura kadegfan garihuga mi huwafen gowaaka dennema mikama waran hippula ham kurabagin hadis kurebiye tiya kalimata bilal gifana kiyadete kadegfan abure adu rangali ekadegfane dem bilal gifan mi bangi gowaade banikon amar gifan waran harko wadagin dennebiye timan kadegfan mire huwafenuga miharu egowa sakiti miho gowati liki wadagatime dem midwoge duwaga wahi faratumes namaz gowan vi bangi kan ingi wadagin fiye minangay huwafen vi mikamge muqaddima ikamge nihasaran al-allamatu sayyid ahmad zaini dahzanuge siratun nabawiyage sadona babun tarjuma quran qasdu kulatan tarjuma kur nimuniye dengoti fanarawana babe ei babu muadatil yahud lahu sallallahu alayhi wasallam salama sallallahu alayhi iturukale ifana yahudinge mihum adawe tirwegin urnu wahaka nange babe danne islam di madina ga faaluwe gadawe edinuge verikan hingan hama ferumon yahudinge molmol mihunge hittaka datikan libi itu rasulullah ifanai adawe tirkan para afuwe islamunge mihun makka ga tibbe wir etange mushrikunge kiban libeha undaguta nujibnakas madina ga mi yahudinai islam din faalkogen etere hitga kafir kam lobi hurigen ule munafikunge kiban libe undaguta beswara bode mi yahudina ki timbe kum yune ei banu qaynuga wa quraydat wa nadir mitimbagi mihunne mi ba mihun adawe tirkamai Roliverikan e faal kurani ham ekani hasdeverikan ge sabune riitikon itur ke gefani hakko egenwa nabiyakan dene tibeyenne emi hunni ekale gefan wadaagatum ge kuriga ekale gefan khabartu ge wahaken arbin birganno ganno ati mihune timamme mitanga asmi tibeni ekale gefan ge intizari ga kama gogo ati mihune emme bodan hasdeveriwi kami ekale gefan ismail gefan ge darikon wadaage bekele kam ga wunne me ba mihunaki arbin ge mushrikun fa jahil bayvis nune emihunge kurimatiga kajange bawali bi foten oigen ega kajigfange sifurtan hurwa kajigfanu eginnawa hukumtaki kajange hukumpulta kamai tedukan emihunge foton engitibegenne den emihuna jehuni emihunge amun heljimattaka emihunge fettan hajakuko hukumtan ambura emihun hitawa goigota liye badalkon hadare mikantawe sabun emihunge fei emihun hajako duniyai akhirata fadhiha bijawwe fa ahlu kitabin emihun islam dina ayab basmune ule ekkamaki itura kaligfange zamanuga diinuge hukumta tartib wamun ayru in hukumakun anin hukume mansukh wamun dakamga emihuna finnakame miwakan emihun kafarunge gatuga miwaka dakka kafarun hallan ulete insanun bajjirkamge matri darjiyan aragin diumat tayyarwane malugai emihuna refurihame denodigemba qadirmanta kalange maamula denodigembe Diyamata danden demewegen muli duniya matwir darjeka gendane din ikadange furihama kurabamun igendawa gwettan emihuna neguni taye fahmayarus kadange islam din mifada furihama gotka tartib kuraba demi onnani dine kam gajebuman irada kurabima mi dinuge rasula ikadange neruvi ihu zamanuge dinta witerein mihun goskofa oik evves dinegge kuraves ta'lime nojivi harkarive nukiyawa tibi fitratu gotuga hitta sadakon horefa emihunge haba nafsan alwetiwe ehin ebbes kibeka bolamba nuda ule arabinge teriyare emihunge haba nafsuge dabaru hama filmun komme miheku tibeni anguru alfan ganin hin nuata tunu kandin hinne mifad bayakwe teriyan ikale gefanu fonu wafa kulliyakan ikale gefanuge duful matin tiba mihun emmen ranu bore zine nukurate mihun numarate emmen waliwerin nabe duniya dukullare mihin engevi nama vihi ki bawe ikale gefanu mi ufulle ibratan ufullawa ikamak kekkuraba
ಹುಕುಮ ಕಫ ಹುಕುಮ ಮಡ್ಮಡುಂ ಅಂಗವಂ ಎಗೆನ್ ದೇವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಿಕ್ರಾಯಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ತಿರಿಕಮ ಫೋರಾ ವರಪುರೆ ಅದಿ ಮತಿ ದರ್ಜೆ ಕುಂಕಂ ಎ ಮೀಹುನಕ ನೇಗುಳೆ ಹುಕುಮ್ತಂ ಅನ್ನನೀವೆಸ್ එකමෙන් ආස් ජෙහුණමුන් එකමෙන්ගේ ಹುಕುಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಕುರ್ಆನಕಿ ಎವರಂಗಿ ತೌರಾತ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿಹಿನ್ ಎಕಿ ಎಕಚ್ಚಕಂ ಎಚ್ಚಿಗಾ ಜೀವಿಗೆ ಮರಿಕೊ ಬಾವಾಜಿ ಬಿ ಫಿಲಾತಕೆ ನೋನೆ ಎ ಫಿಲಾತಂ ಹಿಪ್ಪಾಗೆ ಮುಸಾಗೆ ಫಾನು ತೋರು ಸೀನಾಯಂ ಬಡಾಗಿನ್ ಇರು ಎ ಯಹೂದೀನ್ ತಿವಿ ಕೊಂ ಹಾಲಿಗಾ ಬಾವೆ ದೆಂಫೆ ಸಲಾಮಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಗಫಾನಂ ಅದಾವೆ ತಿರುವೆ එකලේ ගානායි අලාගණගෙන් උළුම යහූදීන්ගේ තරෙන් එකම තෙදුවේ කොළ ජීපාති මිස්මිහුන් කුරේ කුරියති මිස්මිහුනි හයයු අබු යාසිර් ජදි මිති මිහුනි අක්තබේ නම් කියේ මිහිගේ චින් දරිනේ දෙන් සලාම් බුන් මිෂ්කම් කිනානත් බුන් රබිය වහබ් බුන් අෂ්රෆ් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න සූරියා ඉබ්න සලවබා මුඛෛරීක් මිෆහම් මිනංගේ කලේ අදි ෆහම් ඉස්ලාම් වේ අසහාබ එකරින් තරෙන් හිමනිගෙන් වේ යහූදීන්ගේ මියුන් ඉතුරු කලේ ගානශායි ඉස්ලාමුන් අදාවේ තිරිකම් පාල් කුරාන් පරාගති ඉස්ලාම් බංගිදෙන් පරා තවහීදුගේ කලිමෙන් අඩුහල් කුරාන් පරාගතුන්නේ හොයයිබුන් අක්තෝබ්ගෙදි සොෆියතේ කියුන් කමනායි ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉෆානු අදි ෆහම් කාවනි බෙල්ලි බේකමදිකේ මිකමනා රිවා කුර බතේ තිවන් කමනායි තිවන් කමනාගේ බප්පායයි බොඩ්බේබේ අබු යාසිරයි දෙමියුන් එම්මේ ලෝබවා දරියේ දෙමියුනි යහූදීන්ගේ දන්න බේකලුන් කුරේ වර දර්ජ දිවිගම්වා බොඩ් දෙමියුනේ සලාමයි සල්ලල්ලාහු අලයිහි රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් මදීනාය බඩාගේ දුවහු ඒ දෙමියුන් එමිහුන්ගේ ෆුරියම හෙදුන් අලාගින් ඉතුරු කලේ ගමනායි බද්දලුවේ ෆයවම්පු දෙකෙන් ගොස්වා අයි ඉරෝස්පු අන්දිරි වි ෆහුනේ ආස් දෙමියුන් දෙතාංගා රීතිකොන් ඉහිඳේ අඟායනපුරේ එතන් ඉරකු තියෆා බොඩ බේබේ බප්පායා දිමායන් ඉසුෆ්ලා නෆියේ බේබේවේ එයි හැම එකලේ ගෆානු හෙయ్యේ නානා එකලේ ගෆාන කි හැම එයි හෙయ్యේ බප්පා බුඤ්ඤේ ශක්කෙන් නැතේ එයි හැම එකලේ ගෆානේ බොඩ බේබේ බුඤ්ඤේ රංගල සාබිතු වේ හෙయ్యේ බප්පා බුනෆියේ ආයකේ කරවරේ බොඩ බේබේ බුනෆියේ දෙන් තියෙහිමියා කංකුරාන් හිතුගා ඔති කිනකුන් හෙయ్యේ බප්පා බුනෆියේ කොන් කමින් හෙయ్యේ හිතුගා ඔති කඩ එලකින් හුරි අදාව ඇතිරිකම දෙම්මි දෙමියුන් එකලේ ගෆානයි අදාව ඇතිරි වොටයි ආමුගේ මියුන් හල්ජානේ වෙත්තකයි මෙතුගා සල්ලා කුරාන් පරාෆුවේ මි දෙමියුන් වි ඉස්ලාම් දීනයි අදාව ඇතිරිකන් ගද මකර් වේ දෙමියුනට අදි යහූදීන් අදාව ඇතිරිකම තිරින් වේ ලබීද් බුන් අසමේ කි යහූදියක් ඉතුරු කේගෆානු ෆුනාකොල් තුරු කුරේ විතරකුන් ඉස්තෙට්ටෙන් හොදාගෙන උග්ගනකුන් බුදෙන් හදාගෙන ජාතුගේ ෂෙහෙරෙන් හදාවියේ මේච්චෙන් හදාගෙන උලේතා සාරිස් දොස් ෆුමෆහුගා ජිබ්‍රීල් ගෆාන් වඩාගෙන මි ખબරු ඉතුරු කේගෆානන් අංගවා මි එති නෙරුබා ඒ බාතිල් කුරබාවියේ මිහම හදාකුමුන් ඉතුරු කේගෆාන ලිබරාගෙන් ෆවා ජාතුගේ උඳ වූෆලේ කුල්ලියක විලාජේ ෆලaqi nasi mi de sure bawajibi mi dohwe mi de suratga ewa igara ayatun komme ayate bidalumun ikaleege e istarifruga jahafahuri gottakun goren amilliya mohigen hingade denfai e labid hadir kulaba ewa haka esima ikon i'tiraf ejje kiyebe kuri kametto esima de niviyeti harives fasage lalechuga kurwe kanta nuntoye de maaf kurba du kolle bafiye mikama hiplai hamanu kurbagen asab bekanum kure bay bekanum de nima hadis kure biyeti man kayfana liwiflu ejje ikaleege maris kalen hadratuga huri jaza ma bode ibn abbas gifan riya kurabate yahudinge mihum madina ge kariga tibe timuga madina ge auswan hayai khazraj wanhag arbinai eba mihunai ararunge bay faran hanguramas jehe mihim wa farfara yahudinge mihum salama sallallahu alaihi itu rasulullah gifanunge namfulu medberikon nasur debma dua konglete mihim dua ko fiya emihuna nasur dibe kamgabe adi arabin birugannawames e yahudinge mihum bunawlete nikan tibere misahitagu mikarain nabi bekale ko ba fonbene erun ekayfana aharmen ekwe ekayfanan imam begin tibami hum mara sunnabati kurafri moy denfe mikam mihin gafa wanikom madinaga islam din falwe rasulullah gifan madina badagin ekayfana nasr dibe firmun e yahudinge mihum hasde weliwe kafaru gifuwe edwaku muaz bin jabal gifanai bishrubunul barra gifanai yahudin bidalwi e yahudin ne अजाबे फे नुआने है तिबामियो मैकजाए कि बिरगन्ना का फे नुए है मोहम्मद गिफान के वाहकान अहर में बिरगन्ना उड़ेनी तिबामियो ने एर अहर में तिबी काफर कम गाहुल बे जाहिल बय कम के गिफान के सोफल तकाई उलु बुम के मगतन अहर में न कियादी उड़ेनी तिबामियो नुंग है ये एकमा एकगा के गिफान वडा का तीमा तिबामियो ति के गिफान काफर वनी ए कुरफद अजाबे है ये मिहिम बिदालीमा सलाम बुल मिशकम फुमाग तदफा ब्लफिए अमदुम ए mi muhammad gifane none aharmen denetivi adi eta sibe mi kay gifana ku noe mikwa midga maris kalange miaye bawa dabafie falamma jaahum ma arafu kafaru bi
ಫಲಅನತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಲ್ ಕಾಫಿರೀನ್ ಅಲ್ ಆಯತ್ ಮಿ ಆಯತ್ಗೆ ಮಾನೈ ಎವರೆನ್ ರಂಗಳ ದೆನಗೆನ್ ತಿಬಿ ಕಮೈ ಎವರೆಂಗಿ ಗಾತಂ ಅವಮುಂ ಎವರೆಂ එකම ಕಾಫರುಗೆನ್ ಫುವೆ ಸಲಾಮುಲ್ ಮಿಷ್ಕಮಕಿ ಬನಿ ನಜೀರ್ ಅಂಹಾಗೆ ಮಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ದನ್ನ ಬೇಕೈಗೆ ಮಾಲಿಕ್ ಮುನ್ ಅಬಿ ಸಲ್ತ್ ಮೀನಾಯಕಿ ಯಹೂದೀಂಗೆ ಬೊಡೆತ್ ದನ್ನ ಬೇಕೈಗೆ ಕುರೆ ಮೀಹಿಕೆ ಮೀನಾಯಕಿ ಇತುರುಕೆ ಇಗಫಾನಾಯಿ ಅದಾವಾಯತ್ತಿರಿಕ ನುಹನು ಬಡುಗೆನ್ ಬಾ ಮೀಹಿಕೆ ಮೀನಾಯಕಿ ತೌರಾತ್ಗೆ ಗಿನ ಹುಕುಮ್ತ ಯಹೂದೀನ್ ಹಿತಾವಾಹ ಗೊಯ್ಗೊತ ಬದಲಿ ಕೊದ್ದಿ ಇತುರುಕೆ ಇಗಫಾನುಗೆ ಸ್ವಫುತ ತೌರಾತುಂ ಒಳುವಾ ಉಳೆ ಮೀಹಿಕೆ ಮೀನಾ ಎದ್ದುವಾಕು ಇತುರುಕೆ ಇಗಫಾನುಗೆ ಮಜ್ಜಿಸಕಂ ಹಾದಿರು ವೆಜ್ಜೆ ಮಿತಾಂಗಾ ದಿಕೆವಿಗಿಂದಿ ಅವಾಹಕೇಕು ತಿರೇಗ ಹದೀಸ್ ಕುರುಬಾಫಿಯೆ ಮೂಸಾಗೆ ಫಾನ ತೌರಾತ್ ಬಾಬಾದಿವಿ ಕಲ್ಯಾಂಗ ರಸ್ಕಂಪ್ಲಟ್ಟಕ ನಿಕನ್ ತೆದಬ್ಬನ ಬೆಲಾರೆ ತೌರಾತ್ಗ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಯುಬ್ಗಿದುಲ್ ಹಿಬ್ರ ಸಮೀನ್ ಮೈ ರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಫಜ ಹಿಬ್ರ ಕೋಫಾಯ ಬಡಿಗೆಂಬೆ ಮಿಯಾಯತೆ ನೋಯ ಹೆಯ್ಯ ಎ ಫಜ ಹಿಬ್ರಕಿ ಕಲಿಗೆ ಫಲಿಫಾತಿ ಹರೀಬಸ್ ಯಹೂದೀನ್ ಕಲಿಗೆ ಎದ್ದೆ ರಿಶ್ವತ್ತುನ್ನೆ ಮಿಹೆಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬೀಮಾ ಮೀನಾ ಅರಾಗೆ ರುಳಿಗ ಬಣಫಿಯೆ ಮೈ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಗೂ ಮಚ್ಚ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾವೆ ನುಜವ್ವೆ ಹತ್ತ ಎಹರಿವೆ ಸುಸ್ ದೊಗೆ ದೆಂಫೆ ಮೆ ಖಬರು ಯಹೂದೀನ ಇವಿಗೆನ್ ಏನಾಗಿ ಕಿವೆನ್ ಎಮೀಹುಗೆ ದೀನುಗೆ ವೆರಿಕನ್ ನಗ ಕೌಬುನ್ ಅಶ್ರಫ ವೆರಿಕನ್ ದೀಹುವೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯತುಗಾವೆ ವಮಾ ಕದರುಲ್ಲಾಹ ಹಕ್ಕ ಕದ್ರಿಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲೂ ಮಾ ಅನ್ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಬಶರಿನ್ ಮಿನ್ ಶೈ ಅಲ್ಲಾಯತ್ ಮಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾನೈ ಎಮೀಹುಂ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಂಗಿ ಕುಳದುಮಂತ ವೆರಿಕಮ ಮೆದುಗ ಬೆහෙಟ್ಟುಮಂ ಹಗ್ವೆಗೆಂಬ ಕದರ ನುಬೆහෙಟ್ಟುವೆ ಎಯಿ ಎಮೀಹುಂ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಂಗಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಕು ಮಚ್ಚಕ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಎಚ್ಚಿ ಬಾವೆ ನುಜವ್ವತೆ ಮುನೆಫಿ ಹಿಂದುನ್ನೆವೆ ತೌರಾತ್ಗೆ ದನ್ನ ಬೇಕಗಂ ಕುರೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಹಸ್ದಿಯಾಯಿ ಫಿತ್ನ ಬಡುವಿಗೆಂಬ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಶಾಸ್ಬುನು ಕಯಸ್ವಿಯೆ ಮೀನಾ ಇದ್ವಾಕ್ ಹಿಂಗಾಬಾದಿಯರು ಎತ್ತನೆಗ್ಗ ಖಜ್ರಜ್ ವಂಹಾಗಿ ಜ್ವಾನು ನಾಯಿ ಔಸ್ ವಂಹಾಗಿ ಜ್ವಾನು ವಾಜಸ್ಸಾಂ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಅಂತಿಬ್ಬಾದಿಕಿವೆ ಮಿ ಬಾಮಿಹುಂ ತಿಬಿ ಎಕ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಿ ಸುಲ್ಹ ಮಸ್ಲಸ್ಕನ್ ದೇಕೆ ಹಿತ್ತಿರೇಗ ಹಸ್ದೆ ಎರಿಕಮ್ಗೆ ಅಜ್ಫಾನ್ ರೋವೆ ಅಂದಾಗಿಂ ಫಿಯೆ ಮೀನಾಯ ಎಕ್ವಾದಿಯ ಯಹೂದೀನ ಬುನಫಿಯೆ ನಿಕನ್ ದಿಕೇರೆ ಎತಿವ ದಿವಾಮಿಹುಂ ಮೆದುಗ ಇಹುಗಾ ದಿಕೊಳು ವೆರಿಕಂ ಹುರಿ ಕೊಂಪದಿಯಕುಂ ಹೆಯ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನ್ಗೆ ಹಿಕ್ಮತುಂ ಇಕಂ ಫಿಲ್ಲೆವಾಫಿಯೆ ಎದವಾಮಿಹುಂ ಎಗುತಂ ಎಕ್ವೆರಿ ವೆಜ್ಜಿಯಕ ಅಹರ್ಮೆ ಯಹೂದೀನಕ ಮಿರಹಕವೆಸ್ ತಿಬೇಕರೆ ನೋನ್ನಾನೆ ನಿಕಂ ಎತನತ್ ಯತರುಂ ಕುಜ್ಜೆ ಹೋಗಸ್ ಬಾಸುಗೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ವಾಹಕ ಪಟ್ಟಾ ಬಲಾರೆ ಮಿ ಬಾಸುಗೆ ಹಂಗುರಾಮಯಕಿ ಖಜ್ರಜ್ ವಂಹಯಾಯಿ ಔಸ್ ವಂಹಯಾಯಿ ದಿಮೆದುಗಾ ಹಿಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಇಕಂತವುಗೆ ಅಜಿಫಾನ್ ನಿಯುನಿ ಬಿದವಾಮಿಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಂಗು ಸೌಬುರ್ನೆ ದೆಮ್ ಮಿಕಲಿಯಗೆ ಹೋಗಸ್ ಮಿತಾಂಗ ಇಹಿಂದೆ ಬಾಸುಗೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ದೆಫರಾತುಂ ಕೀಫಾಹುರಿ ವಾದ್ವೆರಿಕಂಗೆ ಲೆಂತವುಗೆ ವಾಹಕಯಂ ಪರಾಗಿಂ ಫಿಯೆ එකක් මොනෆියේ තියී තිමම්මෙන්ගේ ලෙම්බෙරියා කී ලෙමක අනිකක් මොනෆියේ නෝනකේ අහර්මෙන්ගේ ලෙම්බෙරියාය කලියමෙන්ගේ ලෙම්බෙරියාය තියකාල ෆුරිහමක ලෙම කියන හිය දෙම් මිසුවාබු ගදව මොංගොස් දිවාමියුම් කනිසන් උරයන් දමාගෙන් ෆුම්මාගෙන් තෙදු මොනෆුවේ ආදිය සංග්‍රාම කල්ලීමා මොළවා බයෙන් ඔන්නානි එංගිවේ මිහින් කියාෆා එබ්බයකු යා ආදල් ඛස්රජි අනි බයක යා ආදල් අවසි මිහින් ගවාලා ෆුවේ මිහතන දායිරා මි ඛබරු ඉවඩාගින් ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉග්ෆානායි මුහාජිරි අබේකලුගේ බොඩුන් මිතන වඩාගින් පියවේ ඉතුරුක ඉග්ෆාන වඩාගින් හරු අඩුපුන් හදීස් කුරේවියේ ඒ මෙහා මිස්තකුන් නේවේ තිබන් කල ඉග්ෆාන තිබාමියුගේ මෙත්ගා හුන්නවනිකෝ තිබාමියුන් ජාහිලිය zamanuගේ වාකත ෆරා එමච්චන් හංගුරාමස් කුරාම් බිහෙය මා කලා කිවේ තිබාමියුන් තක්වා විවාදේ එකලංගේ වනී තිබාමියුන තෙදමක දක්වා එක්වරි කුරවා කාෆර්කම්ගේ වියා නුදාහා කමකුන් සලාමි කුරවාපේ මිසාබ විදාලෝමුන් එම්මෙන් හේයර හතියාල්තන් උකාලා රේ එබ්බෙක් අනෙබේකයි කොණ්ඩායි කොණ්ජසා සලාම් කොෆා ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් ගලියුගා හිඟාගෙන් පුවේ මිවාහක තවස් කුර්ආනුන් එතන් ආයතිගා බාවල බාපාවේ අදි යහූදීන්ගේ මිහුන් ඉතුරුකේ ඉෆානායි හුරි දෙකොල් වෙරිකම්ගේ බොඩු කමුනායි එමිහුන් එක ඉෆානුගේ කන්ත මිස්තකුන්නන් ඔල්වාගෙන් උළුම බේනුම් කුරා බොඩු කමුන් එමිහුන්ගේ දන්න මිහුන් එබ්බෙගෙන් පිකුරු කොක්කොගේ ජාසාතුගේ සුවාල්ත කුලවමන් අන්නකම් ගාවියේ මිකුරාහා සුවාල්ත කිගේ ඔලුන්ත රීත්ක ෆිලවා දෙබා බයන් කො දෙබතේ මිබා අත ખબરත කීත් කුර්ආන්ගා ගිනෝගෙන් බේ මිකන් තකුම් බස් කේ ඉෆාන්ගේ නබීකම් බයන් බමුන් එමීහුම් බලී ෆදීහයි වමන් දාකල් නෝන් එහෙන් කවෙන්න ඔය ඉහායි ෆෞගේ ගායබත ජනෝඩිගෙන් බා කලාගේ ඉල්මු ෆුලුන් ඉල්මු ලිබිහුන්නේ රසූලිකයි එබාවත්ගේ සුවාල්ත කුලවමුන් ඒ රසූලාගේ මෑකම් ෆාලුන් නෝන් එහෙන් කවෙන්න නොවනේ කමයි එමීහුනක නේගේ කහලේ අදි එතරින් එගේ බයකන් එඟුනස් හම ඛලාස් වෙගෙන්වා හස්දෙවිරිකමුන් ගබෝලේ නුකරත මිහින් ගොහේ එක ඉගෆාන් හංගුරාමත කුර්බාන් ජෙහුනි ගිනගිනා සවාල්කුන් වලනි එමිහුන්ගේ ෆතුවා හුන්න එමිහුන්ගේ තෙරෙන් මා බොඩති දන්න වේකයුන නෝනි නේගේනේ ذاتගේ මසල්තකේ එකමයි එක්වා එකුරාහා සවාල්ක ෆරියම ජවාබ සාෆ් කුන් එදෙබනි එක ඉගෆාන් වහී අන්නාතිකන් එමිහුන රංගලන් එගේමේ එහෙන් නෝන්නම එපද ජාහිල් බයකුවේ මෙදුන් උෆෙරි බොඩුයි ඉන්සානකන් එයි එක රීංගවා කම නෝන්කම් බස් විස්නේමේ මිගොතුන් ඉස්ලාම් වමන් තෙදමගු ලිබෙවුන්දා මීහුන බස් මදින් නෝනේ
قبول نكرانت بني أنكوا بس قبول كلهم دريل بيكم قادك حسد ودينه إفارق يهودين دن بيكل نكر دميه كو يترك يفهم غريه غوست النبي توراة کا موسى فانا مارس كلان بابا دي بي ام بودو نو آيتي گواهك قرآن گاوس ابو ان نونتوي ام بير ان نو آيتي کی كبايتوي حديث كو بي اترين اكي فرتمي تباميو ماكلاي كي شريك نكراته ديوني زينه نكراته تيمني حق كان جا ابس نفس قتل نكراته خطروني وكل نكراته فسوني سحور نهداره ಅವನೈ ವೆರಿಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ದೆಬೋಡು ಮಾಗೆ ನುಹಿಂಗಾರೆ ಹೈಬನೈ ಸೂದು ನುಕಾರೆ ಅಬನೈ ಮಹಸನು ಅಂಗನಕ ಗಜುಫ್ ನುಕುರಾರೆ ಅವನೈ ತಬಾಮಿಹುನ ಖಾಸ ಕಮಕೆ ಐ ಹೊಣಿಹಿರು ದೋಗ ಅದಾವತೆ ನುಆರೆ මිහින් හදීස් කර වීමා මි දෙමියුන් කලේ ගෆානුගේ ඇප්ලුගා බස්තිෆා දෙන්නේ වියේ කලේ ගෆාන කි නබියුකන් කරවරේ දෙන් හදීස් කර වියේ එහෙම් බියා ඉස්ලාම් වම් මනා කුරණී කොන් කවින් හෙජේ ඒ දෙමියුන් දෙන්නේ වියේ තිවම්ෙන් ඉස්ලාම් විජේ වියා යහූදීන් එමියුන් තිවම්ෙන් ගතුල් කෆානේ කන් කරවරේ අදි ශාම් කරා යහූදීන් දන්න බේකෙන් කුර දෙමිහු දතුරු හදාගෙන මදීනාෙන් ආ සිතුරු කලේ ගෆානා ඉබද්දල් කො දෙන්නේ වියේ අගුණෙන් අයි කලේ ගෆානු නබීකම දවා කුරබාති එකම් බෙදමතේ एकम बेजमंग अलगुन कुरानी सुवाज के सुवाज कलिगफान जवाब दे बाफिया कलिगफान की नबी बेकरे उकन अलगुन मेनन एगी करवर वेदा होटे हदीस कुरे वियतिया सुवाज की को बाबावे ए नमियों दे नबी सुवाज की मैरस कलांग एकलांग बावाजबा फफतुगा वही कुरबा एम्मे बडू हेकिवेल कम की कबायतोय कलिगफान हदीस कुरे विये तिबाई तिमन कलिगफान बावाजे विफतुगा मियायतुगा मिवा हेकिवेल कम दें شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم مئات معنا إيه ما رسكلان رسكم فلاي ملائكة بيكلناي علم ورناي إكلان رسكم فلو منوي حق وين ألكم بيه إله نكبان هيك وين بيه مئات جواب دارويه مي دميهم إمام بيجين هنجوه عبد الله بن سلام كي يهودين دن بيكلم كره علم وركم بدو جنب بيكلك بيكلك فانا كي يوسف كفان داري كلهم بداعين هن بيكلك بني قينقاع بنهاج ميهك मदीना कालिगा यहूदींगे एम्में कलिगफान पर इल्म वरिकम राय दीन वरिकम बडु अनक कुनवाकम इब्बसवे इकलिगफान मच्च मारस कला कुरान के मियात का सना वही कुरबाफावे वशहिद शाहिद मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिही फआमन वस्तकबरतुम मियात का एकलउन मानई बनी इस्राईल वंहागे रंगलो हेकिवेरियक एफद कंतवे मच्चन हेकिवे ईमान वीमावस्ति बामियु बोडावे काफरवे गतिये फहे मियाय बावाजिम के सबब من عبد الله بن السلام كيباي مفدين رواوغين بي إخوان بداروية سلامة صلى الله عليه رسول الله إخوان مدينة فرتمين أراوداغين أبو أيوب الأنصاري جيه بداغ الدوه تبون كإخوان إتنا قص فاهم فرو ديك فيمه هما فرتمة الدرهم بس كإخوان أكي دوغوريا كان وانه كان كإخوان مون فرو ديك فا رنگلن إنجي جيه تبون كإخوان غريا قص هتو نير بداروا بس فرقي إيه مستكون نهي تيباميهم سلام كلاين جنكو فعل كراته تماغ ميون هيوكم هتاو ليه फकीरुन कायत को दी उड़े थे रेगन मिस्तकुन निदांति बेर तिबामियम कलां की नमाज को दुआ को उड़े थे एरुन सलामी कमा इकवा स्वर्ग वेदे इला होते दिन फेत में कलिगवान गरी कुछ दिन में कलिगवान की हक दीना के बड़ा की तेजवे रसूल आकम अलगुन हेके जई में कलिगवान हे दुआ फुल करे बे दिन में कलिगवान और वेरिंग गात गोस ईमान का मंगना को हुरी जई में दिन अनि दुआ को इतुरे कलिगवान अबू अय्यूब गेगा बनी को हिंगे जई में इतने के इख्वान गरीबा दन्नाफी में अलकी यहूदींगे साहिबों के दरिकों आसुरी साहिबों कमाई एमिहुं के इल्मा बड़ मिहुकं एमिहुं दन्नाने से अलगुन इस्लाम बेजिकं एमिहुं नोंगवा एमिहुं कुरिंग अलगुन खबर असवा वल्लाहे एमिहुं आउंगे कुरीगा अलगुन मितांगा निवाविकिं हुन्ना होती में अलगुन कमो के इख्वान इमाम बेजिकं एमिहुं इंगी जेई बियका हेव बहन बनाने से एमिहुं नी दोगु अहुल वेरिने आदितवन इमाम बेजेई बिया एमिहुं के बाकी कबायतो असवा वल्लाहे एमिहुं तिमन्नायाई तबा विधाने को बुने फीविया एमिहुं के कार्य नुकमे दीन गोआ हुज्जे कायम करा फरी में